dia hasil buruan kita. Aku menang. Ama apa kena? Oh. Mana? Wih, ngeri boy. Bim, kasih nampak lu gear senjata lu. Apa? Coba, oke. Kita mau lihat. Ini apa nama senjata Bim? Bullpup. Bullpup. Di Bullpup. Keras kali nak. Mari guys. Kira-kira berapa satu nih bang? Harganya berapa mas bro? Berapa Bimo? Harga? Sama abang lah, jangan sama toko ya kan, sama abang aja. Berapa harga? 2 juta. Hah? 25. 25 apa? 2.500.000. Pikir 25 ya. Gak jelas nih teropongan nih. Buah durian nampak gak masih itu? Cewek nampak gak? Cewek. Cewek? Hah, Oh, iya, cewek Bang. lagi mandi di Lagi mandi ya, sih.